Dragi prijatelji, dobrodošli na naš kanal Skillful Hands, spretne ruke. Ovaj video možete naći na našoj playlisti Posni slatki recepti. Danas ću vam pokazati kako da pripremite ovu posnu pitu od jabuka fantastičnog ukusa. Za ovu pitu potrebne su nam sljedeće namirnice: 1 kg jabuka, 500 g gotovih kora za pitu, 7 kašika šećera, 100 g, 100 g oraha, 150 ml ulja, 150 ml vode, 1 vanilin šećer 10 g, 1 kašičicu cimeta i 1 prašak za pecivo 10 g. Najprije orahe sitno sameljemo. Oljuštimo i izrendamo jabuke. U izrendane jabuke dodamo mlevene orahe, 100 g šećera, kašičicu cimeta i vanilin šećer 10 g. Dobro promešati. Ovaj nadev od jabuka treba da odstoji 15 minuta. Preliv za pitu pripremamo tako što u posudi na ringli sipamo 150 ml ulja i 150 ml vode. Kada preliv provri, dodamo prašak za pecivo. Pitu pripremamo tako što prvu i drugu koru poprskamo prelivom. A na treću stavljamo nadev od jabuka. Ako su kore mnogo tanke, nadev može da se stavi na četvrtu koru. Pitu uvijamo u rolate i stavimo u pleh za pečenje. Sve rolate poprskamo odozgo sa preostalim prelivom. Pitu pečemo u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni Celzijusa 30 minuta. Pečenu i ohlađenu pitu pospemo šećerom u prahu.
Dragi prijatelji, ako vam se svidio ovaj video, vi lajkujte. Ako vam se dopada naš kanal, vi nas zapratite i preporučite naš kanal vašim prijateljima. Vidimo se uskoro u novom videu.